Gestapo i danas ću vam ispričati nešto više o tome. Gestapo je bila zvanična tajna policija nacističke Nemačke. Ime Gestapo je nastalo od slogova početnih reči, nemačkih reči Geheime Staatspolizei, što znači državna tajna policija. Gestapo je osnovan 26. aprila 1933. godine u Turskoj. Sastavljen od profesionalnih policajaca, vrlo brzo je pod Geringovim uticajem, a nakon dolaska Hitlera na vlast 1933. godine, transformisan u politički instrument. Rudolf Dies je bio prvi vođa organizacije koja je prvobitno nosila naziv Odeljenje 1A Pruske državne policije. Uloga Gestapa je bila da istražuje i da se bori protiv svih aktivnosti koje su predstavljale opasnost za državu. Imao je ovlašćenje da istražuje izdaju, špionažu i sabotaže, kao i slučajeve kriminalnih napada na nacističku partiju ili na Nemačku. Zakon je bio promenjen na način koji je Gestapo dozvoljavao da dela bez ikakvog sudskog postupka, bez ikakvog sudskog nadzora. Čak i nacistički pravnik Werner Best jednom prilikom izjavio da god Gestapo sprovodi volju rukovodstva, dokle će se njegova delatnost smatrati legalno. Gestapo je posebno bio izuzet od strane administrativnih sudova, pred kojima su građani mogli da se žale i da tuže državu i da od nje traže, da od nje zahtevaju zapravo da se ponaša u skladu sa zakonom. Najčešće upotrebljavano sredstvo Gestapa je bilo Schutzhaft, odnosno zaštitni pritvor. To je zapravo bio eufemistički naziv za lišavanje pojedinca slobode bez ikakvog prethodnog sudskog postupka. 1934. godine Hermann Göring se pod pritiskom Heinricha Himmlera složio da Gestapo pređe u nadležnost SS-a. SS su bile specijalne policijske jedinice, čiji je primarni zadatak bio da štite Hitlera. 1936. godine su doneti zakoni, kao što sam već pomenula, koji su Gestapu davali odrešene ruke da deluje bez ikakvog sudskog nadzora. Međutim, dodatni zakoni doneti iste godine su odredili Gestapo kao državnu organizaciju odgovornu za formiranje i upravljanje koncentracionim logorima. 1936. godine šef Gestapa postaje Reinhard Heydrich, a šef operacija Heinrich Miller. Adolf Eichmann je bio direktno počinjen Milleru dok se nalazio na poziciji šefa 4. odeljenja sektora B4, koji je nadležan za rešavanje jevrejskog pitanja. Kada je Gestapo formiran, on je već imao čvrstu birokratsku osnovu, zahvaljujući tome što je formiran na osnovama nekadašnje pruske tajne policije. 1934. godine Gestapo prelazi iz Pruskog ministarstva unutrašnjih poslova u nadležnost SS-a i u narednih 5 godina doživljava neverovatnu ekspanziju. Nešto kasnije, tačnije 1939. godine, Gestapo je stavljen pod nadležnost RSHA, tačnije glavne kancelarije SS-a. Unutrašnja organizacija ove tajne službe je izgledala ovako. Postoji referat N koji predstavlja centralnu obaveštajnu komandu, zatim odeljenje A koje se bavilo pitanjem neprijatelja, odnosno komunisti, saboteri, revolucionari, liberali i ubice. Zatim odeljenje B sekcije i crkve, i to katolici, protestanti, masoni i jevreji. Odeljenje C je bilo smešten administracija i partijski poslovi. Odeljenje D okupirane teritorije, odeljenje E kontrašpionaža i odeljenje F granična policija. Gestapo naravno imao svoje lokalne kancelarije koje su se nazivale Gestapoštene. Ove kancelarije su bile počinjene na lokalnom komandiru koji je dalje bio pod dvostrukom komandom referata N, tačnije Gestapoa i lokalnog SS-a, kao i policijskih komandira drugih. Gestapo je takođe imao svoje kancelarije u svim koncentracionim logorima, obezbeđivao je osoblje za kancelarije SS-a i policijske zvaničnike. Oni koji su bili raspoređeni na ove dužnosti organizaciono nisu više pripadali Gestapu, već su stavljeni u nadležnost drugih ogranaka SS. Što se tiče uniformi, crne uniforme su povučene 1939. godine,
Nakon što je Gestapo pao pod nadležnost RSK-a, crne uniforme su zamenjene sivim. Sivu uniformu su nosili u kancelarijama i za vreme službene dužnosti, kao i u okupiranim teritorijama, jer se dešavalo da je na agente obučeno civilnu odeću u okupiranim teritorijama, naravno pucano od strane Wehrmachta, to je oružanih snaga, misleći da su partizani. Agenti su, kada su agenti bili u službi van svojih kancelarija, naravno nosili su civilnu odeću. Osim pripadnika koji su bili na visokom položaju, kao što je recimo bio Heinrich Miller, oni su generalno i nosili civilnu odeću, jer je, da bi sačuvali tajnu, jer je postojao strog protokol o očuvanju identiteta pripadnika ove tajne službe. Tako su zapravo u isto vreme Kišni Macar i Šešelj, to je ta njihova civilna odeća, postali prepoznatljiva obeležja pripadnika ove tajne službe. Naravno, svima su nam takođe dobro poznati likovi koji su sasvim to verodostojno prikazali. U februaru i martu 1942. godine u Nemačkoj počinju studentski protesti protiv nacističkog režima. Upravo značajno javljaju podršci za svrgavanje Hitlera sa vlasti, revolucionarni pokret nije uzeo maha zbog straha od odmazde nemačke tajne policije. Zapravo, Gestapo je kao odgovor na te proteste preduzeo čitav niz mera i u strahu od moguće promene vlasti, Himmleru i Gestapu su date odrešene ruke da se razračunaju sa opozicijom. Tokom prvih 5 meseci 1943. godine, u kojem je Gestapo ispoljio do tada još neviđenu surovost, uhapšeno i pogubljeno nekoliko hiljada ljudi. Studentske vođe su pogubljene u februaru 1943. godine, a nešto kasnije, tačnije u aprilu, je uništena i glavna opoziciona organizacija Oster Circle. Upreko strahu od nemačke tajne policije, neki pojedinci u Nemačkoj su nastavili da govori da protestuju protiv režima, što se manifestovalo u leto 1943. Upreko sprovedenim masovnim hapšenjima i pogubljenjima, neki Nemci su smatrali da je njihova dužnost da preduzmu sve neophodne mere kako bi se rad što pre završio, tj. kako bi se ubrzao nemački poraz. Pad Mussolinija u to vreme je probudilo nadu kod nemačke opozicije da će moći da postigne isti rezultat u Nemačkoj i stvorena je povoljna osnova za svrgavanje Hitlera sa vlasti. Na Hitlera je izvršeno nekoliko atentata, najznačajniji je svakako bio pokušaj nekoliko istaknutih nemačkih generala da ubiju Hitlera u akciji koju su nazvali operacija Valkira. Tačnije, u 20. jula 1944. godine pukovnik Klaus Schenk von Stauffenberg je u torbi za dokumenta uneo bombu u bunkeru u kome je Hitler imao sastanak sa svojim generalima. Prilikom eksplozije bomba je ubila, prilikom eksplozije zapravo poginula nekoliko prisutnih osoba, dok je Hitler bio samo ranjen jer mu je konferencijski sto koji je bio napravljen od masivnog drveta spasio život ublaživši silinu eksplozije. U represalijama sprovedenim nakon ovog atentata uhapšeno je 7.000, pogubljeno 5.000 ljudi. Kasnije je, dakle, tokom juna, jula i avgusta je Himmlerova organizacija nastavila da se obračunava sa preostalom opozicijom. Hapšenje i pogubljenja su postala svakodnevni prizor, a teror način života. I pored velikih napora i žrtava da se opozicija nije uspela čak ni da započne pregovore o zaključenju mira sa saveznicima, a glavni razlog za to je bio takozvani Velo incident koji se dogodio 1939. godine.